Where is the key? Let's start. Hajde da počnemo. Hajde da saznamo kako se zovu naši drugari. I hajde da nađemo ključ. This means, ovo znači, let's find out how our friends or pals or mates are called. And let's find the key. Ova velika ljubičasta hobotnica se zove Olja, a ove dve narandžaste ribe se zovu Dara i Mara. Dečak na sledećoj strani se zove Rone. Koliko riba vidiš ispod njega? So, this big purple octopus is called Olja. And these two orange fish are called Dara and Mara. The boy on the next page is called Ron. How many fish do you see under him? Kako se on zove? Šta vidiš ispod njega? Koje je boje njegova kosa? Znači, on se zove Roni, vidim ribe i koral ispod njega, njegova kosa je smeđa. Kako se zove ona velika ljubičasta hobotnica? Kako se zovu one narandžaste ribe? So, what is that big purple octopus called? Because it's on the other page, so that's why we use that, or ona. Znači, ona ljubičasta hobotnica se zove Olja. Kako se zovu one narandžaste ribe? What is the name of those orange fish? Those fish, one ribe se zovu Dara i Mara. Gde je čarobni ključ? Gde je kovčeg sa blagom? Where is the magic key? Ne znam. Gde je kovčeg sa blagom? Ne znam. Idemo dalje. Mi se zovemo Milica i Ljubica. Imamo crno-žute štrafte i baš smo lepi. We are called Milica and Ljubica. We have black and yellow stripes and we are really beautiful. Ovde je baš super. Sve je plavo i mirno. Ispod Siniše je crveni koral. Ovo je Ronijev drug. Kako se on zove? Kako se zove Ajkula na sledećoj strani? So let's translate this. Hajde da prevedemo. Here it is so super. It is really super. It is really great. Everything is blue and peaceful. Under Siniša there is a red coral. Ovo je Ronijev drug. This is Ronnie's friend. Kako se on zove? What is his name? So, on se zove Siniša. Kako se zove Ajkula na sledećoj strani? What is the name of the shark on the next page? Hajde da vidimo. Ova velika Ajkula se zove Veljko. Znači, Ajkula na sledećoj strani se zove Veljko. On čuva kovčeg sa blagom. So this big shark is called Veljko. He keeps a treasure chest. Ko je pored Veljka? Da li je ključ na ovoj ili na sledećoj strani? Who is next to Veljko? Is the key on this or on the following page? Let's see. Wait a second. Da li je ključ na ovoj ili na sledećoj strani? Ja ne vidim ključ ovde. Evo kovčega sa zlatom. So here is the treasure chest with gold. Blago je tvoje ako znaš da odgovoriš na sledeća pitanja. The treasure is yours if you can answer or if you know to answer the following questions. Kako se zoveš? What is your name? Kako se zove Sinišin drug? What is the name of Siniša's friend? Kako se zovu crno-žute ribe? What are the names of the black and yellow fish? Kako se ja zovem? What is my name? Na kojoj strani je ključ? On which page is the key? You have to search for that. Okay, so here are all the words that you need with the translation, and now you can practice reading together with me slowly, the same text but in the Cyrillic script. So let's start.
Hajde da saznamo kako se zovu naši drugari i hajde da nađemo ključ. Ova velika ljubičasta hobotnica se zove Olja, a ove dve narandžaste ribe se zovu Dara i Mara. Dečak na sledećoj strani se zove Roni. Koliko vidiš riba ispod njega? Kako se on zove? Šta vidiš ispod njega? Koje je boje njegova kosa? Kako se zove ona velika ljubičasta hobotnica? Kako se zovu one narandžaste ribe? Gde je čarobni ključ? Gde je kovčeg sa blagom? Mi se zovemo Milica i Ljubica. Imamo crno-žute štrafte i baš smo lepe. Ovde je baš super. Sve je plavo i mirno. Ispod siniše crveni koral. Ovo je Ronijev drug. Kako se on zove? Kako se zove Ajkula na sledećoj strani? Ova velika Ajkula se zove Veljko. On čuva kovčeg sa blagom. Ko je pored Veljka? Da li je ključ na ovoj ili na sledećoj strani? Evo kovčega sa zlatom. Blago je tvoje ako znaš da odgovoriš na sledeća pitanja. Kako se zoveš? Kako se zove Sinišin drug? Kako se zovu crno-žute ribe? Kako se ja zovem? Na kojoj strani je ključ? Hajde da tražimo ključ. Vidimo se uskoro. Ćao!